Tuze mbifuriza ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri aka kanya muri aya masaha mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko mwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ndizera neza ko meze neza bari i Kampala mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru akomeza guturuka mu gihugu cya Uganda by'umwihariko hagati ya General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni. Turakomeza kugenda avuga cyane kuri Bobi Wine, ni umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya NUP cyangwa se National Unity Platform risanzwe rihanganye n'ishyaka rya NRM cyangwa se National Resistance Movement rya Perezida Kaguta Museveni. Harutse amatora makuru y'igihugu n'amatora byaje kurangira Perezida Kaguta Museveni ayegukanye, hanyuma uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine mu njyana pop muziki mu gihugu cya Uganda abuza kumugwa mu ntege amanota cyangwa se n'amajwi agera kuri 28 muri iki gihugu cya Uganda. Nyuma y'aho rero byose bibaye, intambara y'amagambo no kwanga intambara y'amatora yararangiye, ariko hasigaye none intambara y'amagambo hagati ya General Muhoozi Kainerugaba uyu mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda ndetse na Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi uri mu bwihisho cyangwa se umuntu yavuga ngo yamaze guhunga urugo rwe, ahunga inzego z'umutekano z'igihugu cya Uganda zagerageje kujya kumuta muri yombi ariko akaza guhunga, hanyuma ngo zikaza gufatira imbunda ku mufasha we no kuvuga uwitwa Babi Kyagulanyi. Hanyuma andi makuru aturuka mu gihugu cya Uganda kuri aka kanya nifuza ko duhita tunagaruka mu by'ukuri tudatinze, nuko aya makuru aravuga yuko uyu muhungu wa Museveni yatanze itegeko rikomeye cyane agira ati mumuzane ari muzima. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko amabwiriza mashya ingabo zahawe ari ukuzana Bobi Wine umunyapolitiki utavuganwa n'ubutegetsi uri mu bwihisho ari muzima cyangwa se apfuye. General Muhoozi Kainerugaba yanditse ku rubuga rwa X ko masaha 24 bari bahagaritse gushakisha Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine babitegetswe n'umugaba mukuru w'ikirenga Perezida Kaguta Museveni uherutse gutorerwa manda ya 7, ariko ngo bumva ko ashaka kwishyikiriza mu mahoro, gusa ko ibyo atabikoze ati ubu ingabo zifite amabwiriza yo kumuzana apfuye cyangwa se ari muzima. Bobi Wine akomeje kuba mu bwisho kuva mbere gato yuko ibyavuye mu matora aheruka ya Uganda bitangazwa. Mu cyumweru gishize bwana Bobi Wine, General Muhoozi Kainerugaba yari yahaye Bobi Wine amasaha 48 yo kubashyikirije polisi, ibyo ntiyabikoze kandi ibikorwa by'igisirikare byo gushakisha aho yihishe ntacyo byagezeho. Bobi avuga ko hari umugambi wateguwe wo kumugira nabi, ko yahunze iwe ubwo abasirikare bahageraga kuwa gatanu tariki ya 16 z'uku kwezi buri buke ibyavuye mu matora bitangazwa. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora aheruka n'amajwi 71% mu gihe Bobi Wine wamukurikiye yagize amajwi 24%. Muhoozi Kainerugaba avuga ko Bobi Wine ashinjwa gushishikariza abantu imyigaragambyo n'urugomo, ariko ubucamanza nta nyandiko yo kumuta muri yombi bwigeze busohora. Abasesenguzi bavuga ko ubutegetsi bwa Kampala bufite ubwoba ko Bobi Wine aramutse yidedembya ashobora guhamagarira ndetse no kuyobora imyigaragambyo ikomeye yaba ikibazo ku butegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni. Mu mpera z'icyumweru Bobi Wine yasohoye amashusho yatanzemo ubutumwa avuga ko akomeza kuba yihishe kubera umugambi uriho kumugira nabi. Muri ayo mashusho yamaganye urugomo rwakorewe umugore we n'abasirikare benshi bateye urugo rwe no kuvuga rwabo, bagasahura ibikoresho byose by'agaciro mu nzu kandi bagahotera umugore we Babi Kyagulanyi wahise ajyanwa mu bitaro. Kuri ibi Muhoozi yagize ati abasirikare banjye ntabwo bakubise Babi, ati cyambere ntabwo dukubita abagore, ntabwo bakwiriye kandi umwanya wacu, ati turimo guhiga umugabo we no kuvuga Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma akaba rero navuga ngo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye ku musenateri wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga yuko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bukwiye kongera kwicara bukareba uburyo umubano wabwo n'igihugu cya Uganda wifashe muri rusange, kuko uyu nguyu yashimangira ko budafitanye umubano mwiza cyane bitewe n'aya matora yabaye muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma ku munsi w'ejo hari amakuru akomeye cyane yagiye agaragara mu gihugu cy'u Burundi, nuko uwitwa Reveriyano Ndikuriyo abaye uwa mbere agiye kurongora CNDD-FDD mu kiringo kigira 2, no kuvuga ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo niwe wemejwe ngo abandanye ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi mu kiringo kigira 2 c'imyaka igera kuri 5.
nta wundi n'umwe yari bwigere arongora uno mugambwe mu biringo bibiri kuva ashitse ku butegetsi muri 2005. Ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Igitega kuri uno 25/0/2026 ryatanguriwe n'iminsi igira kuri 3 y'amasengesho mpuza madini yo gushimira Imana yatanguye kwa kane gushika ejo kwa gatandatu. Ryemeje kandi Cyriaque Nshimirimana nk'icegera ca Reverend Ndikuriyo amabanga nawe nyene yahoramwo. Mu gihe igihugu kimaze imyaka kiri mu bukene bw'amafaranga mvamakungu bwagize ingaruka kuri bimwe nk'igitoro, Reverend Ndikuriyo yemereye abanyamugambwe ko ataco atazakora kugira ngo imibereho y'abarundi ihinduke kuri inshuro nk'uko yagiye abishikiriza. Ati rero yagize ati turabemereye ko tuzokwitanga kugira umugambwe utere iyindi ntambwe mu gushikana abarundi heza mu guhindura imibereho y'abenegihugu. Dusaba ko twese twoja ati ku kivi tugire imbona kazoza mu miryango yacu, dukore na kare kandi abasokuru ati barayamaze bati ushaka umubiri abira akuya. Nta numwe yari bwigere kandi arongora uno mugambwe ikiringo kirenga kimwe, haba igihe wari ugifise urwego rw'umukuru w'umugambwe canke igihe urwego rufitwe agashingwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe 2016. Muri 2005 igihe umugambwe wari urongowe na Hussein Rajabu wewe n'ikiringo ntiyakimaze biturutse kucuka kibi cadutse mu mugambwe, aho muri 2007 yabogojwe agasubirizwa na Jeremy Ngendakumana. Jeremy Ngendakumana yamaze ikiringo kimwe gusa, maze muri 2012 asubirirwa na Pascal Nyabenda amabanga yaranguye gushika igihe inzego z'uno mugambwe zahindurwa muri 2013 urwego rw'umukuru w'umugambwe rugafutwa maze agashingwa urwego rw'umunyamabanga mukuru muri iki gihugu cy'u Burundi. Ico gihe Evariste Ndayishimiye niwe yatowe ngo abe umunyamabanga mukuru w'umugambwe, aza gusubirirwa na Reverend Ndikuriyo mu 2021 aho yatangura ikiringo ciwe ca mbere. Ndikuriyo yarabaye umurwanyi igihe CNDD-FDD yari kiri umuhari witwaje ibigwanisho warwanye leta mu ntambara yo hagati mu gihugu yadutse inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Uno muhari umaze gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara muri 2023, Ndikuriyo yarasubijwe mu buzima busanzwe, akaba kandi yararanguye amabanga atandukanye mu gihugu. Imbere yuko aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD abari tari bake baramwibuka ari mu Buramatari w'iyari ntara ya Makamba asanzwe avukamwo mu nyungu. Nyuma aza kandi kuba umushinga amateka mukenguza amateka, mbere akaba kandi yaranarongoye inama nkenguza amateka kuva muri 2015 gushika muri 2020. Hamande y'amabanga ya politike Ndikuriyo arazwi kandi mu bijyanye n'umupira w'amaguru nk'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB, akaba kandi yaragize uruhara mu gushinga umurwi w'umupira w'amaguru w'Imakamba Aigle Noir muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru, tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko Madame Jeannette Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro, ashimirwa umuhate ukomeye cyane yashyize mu guteza imbere ubuvuzi, uburezi ndetse no guharanira ko byagera kuri buri wese nta usigaye inyuma. Ni impamyabumenyi yahawe ku 25 Mata 2026 ubwo University of Global Health Equity igi yizizaga imyaka 10 imaze itanga uburezi mu Rwanda. Mu birori byabereye ku ishami ry'iyi kaminuza riherereye i Butaro mu karere ka Burera, byawuriranye no gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri bagera kuri 28 ba igi barimo n'abaganga medical doctors 30 bari bamaze kandi imyaka irenga 6 bahabwa amasomo batangiye muri 19. Nibo baganga ba mbere kandi bahawe impamyabumenyi kuva iri shami ry'Ibutaro ryatangizwa. Abandi barangije amasomo n'abasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo atandukanye. Ubwo yashyikirizaga impamyabumenyi Madame Jeannette Kagame, umuyobozi w'icyubahiro wa igi Dr Jimmy Yong Kim yagize ati ni umuyobozi wakoze cyane ku bijyanye n'uburezi, ubuzima n'iterambere ry'abaturage. Nk'umuyobozi kandi w'icyubahiro wa Imbuto Foundation, Madame Jeannette Kagame yaharaniye uburezi bw'abakobwa, afasha abadafite ubushobozi kwiga neza, ateza imbere kandi umuryango ndetse n'imishinga ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, harimo kurwanya kanseri, inkondo y'umura, kwikingira abana n'abakobwa, gusuzuma abagore ndetse no guhangana na virusi itera sida. Iyi mirimo ye yafashije ibihumbi by'abaturage baba bo mu Rwanda no hanze yarwo. Yashimiye uruhare rwe mu kwita ku buzima bw'abana bavuka
kurwanya kanseri, indwara zo mu mutwe, ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire, guteza imbere abari n'abategarugori, kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, byose bituma rero u Rwanda kandi ruhiga ibindi bihugu mu kwimakaza iterambere ridaheza. Madamu Jeannette Kagame kandi yashimiwe uruhare rukomeye cyane yagize mu guteza imbere igi kuva igitangira, by'umwihariko mbere na nyuma y'uko Dr Paul Fama yari amaze kwitaba Imana. Yijeje kandi kaminuza ko izakomeza gukora kandi neza. Dr Jim ati nkanjye muri 2022 ubwo kaminuza yanyuraga mu bihe bikomeye, Dr Fama yitaba Imana, Madamu Jeannette Kagame yabaye hafi umuryango wa igi, atatanga ihumure, afasha kandi mu kudahungabana, ati adutera imbaraga, yabikoze atiganda mu bushake budacogora, ari nako kandi adufasha twese. Madamu Jeannette Kagame yashimiye abarangije amasomo nubwo bibaye mu gihe Dr Paul Fama yitabye Imana, kandi yaragize uruhare runini cyane mu guharanira ko iyi ntambwe igerwaho. Yavuze ko ari ishimwe yakiranye amarangamutima avanze, rikaba kandi ishimwe ryo guha icyubahiro inshuti ya nyayo y'u Rwanda. Ati gushimirwa muri ubu buryo ni impano ntabona uko mvugaho, ati kuba nzi ko inshuti yacu iri kuturebera aho iri mu ijuru, ati mu gihe twishimira abana icyubahiro ubuhangange bwe binyuze mu nsinzi yabo, bima imbaraga zo kugerageza. Mbega intambwe ishimishije mu gihe kandi kirekire, ibisubizo mu rwego rw'ubuzima byakunze kandi gutekerezwa ko byabonwa bivuye ahandi. Uyu munsi turi kubona ukuri gutandukanye, mubabaro, indwara n'impfu zishobora kandi kwirindwa. Ntabwo ari isezerano ryacu, ntitugomba gutekereza ko ibisubizo biva ikantarange. Madamu Jeannette Kagame yashimiye abanyeshuri, abereka ko umurimo wabo uri gufasha mu kuzana impinduka, aho umurimo ukomeye wabo mu guteza imbere ubuzima abantu bazarengera nabo bazateza imbere, bagaragaza ko amajoro baraye imbaraga kandi bashyizemo byose bitapfuye ubusa. Yashimiye impamyabumenyi yahawe, ati nyakiriye nzi neza inshingano ifite. Uyu munsi twumve n'ibyo twese twizera, ni igitekerezo cy'uko ubuzima ari uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, ndetse guha amahirwe bose bigomba kandi kugenderwaho mu buryo twigisha, kuzuza inshingano n'uburyo kandi tuyobora. Yavuze ko nta ntego nziza cyangwa se uburyo burenze bwo kugaragaza urukundo biruta kurinda ndetse no gukiza. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko mu bihe kandi ubugizi bwa nabi n'amakimbirane bikomeje gufata indi ntera mu isi, gukiza ari ukuba ingabo zirwanira icyiza. Ati ntewe ishema no kuvugira muri imwe uyu munsi, mfite iyi mpano idasanzwe. Hanyuma rero yagaragaje ko nubwo Dr Paul Fama atabasha kwishimana n'abasoje amasomo, ariko agaragara binyuze mu bikorwa bye, ndetse ingaruka nziza zizakomeza kandi no mu bihe bizaza. Ati iki gihembo rero kigaragara n'umurimo we kwizerera, ati mu mpano ndetse no guteza imbere urubyiruko, umuhate we mu kurengera bose ndetse no guharanira ko ubuvuzi bugera kuri bose mu buryo buhangana. Yakomeje agira ati muganga mwiza Dr Paul Fama yari muri bake bizereraga mu gaciro ka buri kiremwa muntu. Yari afite amashuri ahambaye, ariko ntabwo yigeze abikoresha mu kugaragaza ko asumba abandi, ahubwo yabikoreshaga mu kugaragaza inshingano ze mu gufasha no kwita ku bandi. Dr Fama turagukumbuye cyane, ndetse twizera ko urumuri rwawe rukomeje kutumurikira twese. Madamu Jeannette Kagame kandi yashimiye uruhare rw'umugore wa Dr Paul Fama witwa Didi Bertrand n'abana babo ku mbaraga ndetse n'ubushake bwatumye bahora kandi iruhande rwa Dr Fama, bigatuma umurimo we utanga umusaruro ukomeye no gukomeza kandi muri uwo mujyo waranze ubuzima bwe. Yibukije ko abantu badakwiriye kandi guteshuka ku ntego, agaragaza ko uburezi ari ikintu gihoraho. Ati buduha agaciro n'icyizere, kandi bigatwibutsa ko ibihe turimo atari byo bigena ahazaza hacu, ahubwo bitwubakira ubushobozi bwo kugena ahazaza hacu. Uburezi nibwo buduha kandi imbaraga zo kugena ahazaza hacu twifashishije ubwenge n'imitima byacu, binaduha kandi ubushobozi bwo gukomeza guhangana n'ingorane tubifashijwemo, ndetse no kudacogora ubuhamya ndetse no kugira intego. Yibukije ko igi yashinzwe binyuze muri Partners in Health, ndetse yubakiye ku gitekerezo cy'uko uburezi bw'ubuvuzi buhamye bigomba kandi kujyana ndetse no gutanga amahirwe angana. Yavuze ko ubuyobozi mu bijyanye n'ubuvuzi bitagombera kujyana n'ubumenyi busanzwe gusa, ahubwo bigomba kujyana n'ubushake, kutabera, ukwiyemeza ndetse no gutanga ubuvuzi budaheza. Madamu Jeannette Kagame yibukije uburyo Dr Paul Fama na bagenzi be barimo Dr Kim bizeraga ko buri wese akwiriye kandi amashuri meza n'ubuvuzi bwiza, aho kuba ibyambuze uko ngira. Ati UIG igaragaza neza imyizere mu bikorwa, ni urusobe rw'uburezi ndetse no kwita ku bantu bijyana n'ibisubizo by'abaturage bari barirengagijwe, ibigaragaza ko buri wese kandi akwiriye ubuzima bwiza. Yanashimiye abayobozi, abarimu, abafatabikorwa, abanyeshuri ba UIG ku muhati wabo no ku ntego bihaye. Ashimira guverinoma y'u Rwanda iyobora igihugu
mu buryo rero bujyana n'iterambere mpuzamahanga, yanatumye kandi hagerwa kuri byinshi byishimirwa uyu munsi wa none, akaba ari Madamu Jeannette